Muhita wanzaka. Muhita mufika mukuli. Kayibwa munyabe. Ujana balenga bakushisa dunyi. Kasai munena. Tujisanga yi. Tujichintu chimwa. Kwetu kakushimini. Kaba tuchayi. Tilibana bagasonge. Tilibana bagasonga bajifiere ne kubyanza bana yabasele muga batochino mubulaba mamwanyeyo. Hey mamwanyawe. Kasonga wakola moye jaleleyo. Chris Fair Focus. Grand journaliste. Bridge Ngoy. Balanji TV. Tilibana bagasonge. Tilibana bagasonga bajifiere ne kubyanza bana yabasele muga batochino mubulaba mamwanyeyo. Hey mamwanyawe. Kasonga wakola. C'est beau à voir. Tiens, ce boulot, hein? Il y a une bande de maïs comme on. On aime pas trop des autres. Vous voulez au Camus? Vous avez un diamant? Dina, vous voulez me dire? Vous voulez m'envoyer ma yapi d'homme ou pas? Amusoni? Banda vous sont banda. Vous avez tout eu en du tout. Et bien, donc, du coup, on a bon, du là. Alors, on visite ensemble. Tout le monde est là, on va aller. On va essayer un peu de parler avec maman. Maman, où est toi? Ama inga kusukule bila amba inga kunwa. Hanshi mo imbishi. Utusu turu ya mai inga kujitu. Isatu. Ni yaya hen. Yaya jimi jumbi. Yaya wahu. Otobajini makanda. Voilà d'où l'on vient. Mukuna moto mushala kwa ka. Et moi mon tuer mon bifé ni mai je ne sais pas. Ba mama weto. Weto bis ba mama bai. Ngenda mona kumusulu. Deba ngani mama. Kalubisha ki utuambula mai kilon. Tumambule mandi tukilon tatwani. Mukondition yeyi. Bana. Utuhana we maya. Basena uri mwele. Esa senga. Uri ma watu yinga par jour. Vile diku, weta 2500. Pinje onu tunu kwe comment? Bantu batu kisai. Mwenye baselu mukasi. Tutele mukaji kwa la tatu. Mwisi mubi bikola. Ok. Tu dis mon yabi? Vous me saurez précisément. Nous ben mi yabi ben kabamba. C'est kabamba mukola. Ben mi yabi kabatin kasala to. Na shimuni muni magitine ni buti. Kato tin kasala to. Kana baga maya to. Ok, to sa gira aí. Ukabumata mu mujo bo chilundo yo. Ba mama bamba kola. Tia bwa kabeleja kimba manya kulelemba mamwanye yo. Ye mamwanya we. Kasonga mabanku imba jalelwe yo. Bagenga mulwendwe. Bakusanga basanga chabu chikondwe chamagenga chilwalwe mamwanye yo. Ye mamwanya we. Matana majini mwaje jalelwe yo. C'est terrible, hein? C'est terrible, mon yabi, oh là, oh là, Seigneur. Moi, vous devez pas fumer une maille.
Bisne. Kasai munena. Tujisangai. Tujichintu chimwa. Kwetu kakushimini. Kaba tujai. Tilibana bagasonge. Tilibana bagasonga bajifiere nekubyanza bana yabasele muga batochino mubulaba mamwanyeyo. Hey mamwanyawe. Kasonga wagola moye jaleleyo. Christopher Focus. Grand journaliste. Mama beto. Wewe tu bishi wako mama. Wewe tu suna mai mwabe mato konsa. De banho. Mama muso amo tu ente turu inga par jour. Ah. Ludi luta tu bigono lo mai. Mukuna mukole be. Wewe mukuluka mbibi bikole. Batu batu bakuluka. Bantu baba kuluka bikole mumukuneo. Ça va, merci à vous maman. Oui. Oui, é com mais. Não quer assistir? Tu não é essa turinha para o jogo? Mama beto. Wetu wa mabisi. Kubanda ukabili mumbinga bidi wewe usunana mai mukonje kai. Kumuku na wako tumai wako tumai aloto. Mwenye kujina sitito bubu no ila mai. Sawa? Sibaso wanju mwana na mai yangu nosana. Mama wetu. Haya bisnero. Mwenye mai mbano ashilanye shi bibishi. Ajalo gahe. Ajalo voka mwisho kuna bemba iba. Ah. Mate rawa yani wani mama moto. Kaje umukune ufrema. Ah? Wana ndo kumanya no yuko mana. Mwenye kama tu reside zoto. Na muto. Mama sibanda kwanza banda nyamuno. Udubana nawo no. Ah. Sinyo mama wodi mahula nse message kai go diba baro muri ba dito wadi kan jama'a ji mun yaji mun la classe ampa ni betele kwa hambele kutsina na shinta ndi kutaga reji de zo mun yama ini kan jama'a ka kita yeto ate ma kutsinya mai beto nabo so ka pada we mo ni lo to wuju so mi ke ko ta wosu beto wala ke ni ta mai ta ni ga ya ja ko mais quand même ah mime pas mai ya di propre hein sinyo anga quoi. Eh bien voilà, c'est juste une partie. On est déjà là pour plein de reportages. Vous voyez, j'ai commencé par voir mon condition est un peu insupportable parce qu'on va remonter encore. Nous nous 20 mètres de profondeur. Hein? 20 mètres de profondeur. Ce n'est pas facile. Tout ce qui quand même autorité mon nécessité ou quoi agir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci beaucoup.